Onyame Wo Tumi o. Onyame Wo Tumi o. Pacha Onyame Wo Tumi ampa. Onyame Wo Tumi o. Onyame Wo Tumi ampa. Onyame Wo Tumi o. Opambour Onyame Wo Tumi. Onyame Wo Tumi. Ena Wooka ni se. Ene da so. Onim dia de ba. Very good. Ni ya sort of South interest. So if you can see us and you. And if you can see us as you, your bon chance and if you are. Who Yan said, Abua Petu, the Sibianis. Yes, when the wolves. Yes. Timmy Tinnamin, some piano, some put to a pair of years again. Why you know that manfo? Onyame Wo Tumi o. Onyame de Wo Tumi na wo na ani wie. Na Nyankopon tumi ode ama no. Onyame na mekere ne se. Wo fa nye na Onyame na mekere no. Onyame de tumi bi ama de. Onyame mfa hwe ma. Enwehwe na ade ye. Onyame ni mo ba bia. Hello, Abushafo. I bring you greetings, baby. I hope so that the mobile ho ye. I'm watching Chebina, na Prophet Ebenezer Opambour Nations Prophet. Ya na omutachia o omaso dem ho. Onyame Wo Tumi o. No maje so Ena Wooka ni say no. Na metie no one of the videos no Ena oma the Genesis e kwan a fa so ma sa enchia no bae. Very very interesting. And you know, me pese wo he na ye de eye esua de ana say education e ma ye kwan a fa so a ma sa enchia no bae enti obema history no. Enti mo ma ye ntie na entimi inspire na ye ma ye kon eno Onyame Tumi ene nyame ahode ne because me say kitosum se betimi enya ni monyam ebetima fa ne ntuma pefra agi se Nyame Tumi ene nyame abasa edaidi eno na bema yetime hunu Nyame Tumi ene nyame ni monyam kase enti no moma ye hwe ne okan ye the reason tia e ma sa nchia ne bai me se wo nyame ama me tumi kase se me fanyi na ma kase me di agro wo ya planta ya ya bra ho ase mani ko sia we enye nyamu de ani bia let's me adia me chi no obi o ya ho so adia me krampe no obi o ye dwe we yes ade ani tweme we na mani bo wani mi mani na man se immediate atwan wakoma no me kan se me no me tima de open na me de open me pen me ya o shebre me na me ka kira se bia branch wanya skaka kra na o ye sofo na we dwesem ya du video be kira me ya we ya bawo me do kira brade na brade ka se woni me nya o de me pa wa wie Jesus me kan mu masama me ka wo bia timi nya wo hwe wo bia timi nya wo futiri me ka what to form Unya wuntia Onyame Wo Tumi Ena na Wooka ni se ene da so unim dia de ba very good ni ya so of South interest so if you can see sana ne yawo ena edua kase esa esio ti ya bon chance na fa bia no hu ya ne se abua petuo be si bia ne so ye ya so ne wolves yes temi men sapia ni sapotuo pe wo yesu ni pe fa na boni free so beto physical wo bi aso dem wo physical sa wo Onyame Wo Tumi ntia eda no abo ne beto fom se tem Onyame ka kira me se e free na ekro ya nchi ya ni Onyame Wo Tumi no wo ya je so Ena Wooka ni se na awo ha bi si yes Ena awo bi si ne Onyame so ka so ne di be si ne peja bi sabenku buntu pesa na kwa patu free duan so abe top fom tem was for them we are getting here sorry esema sisi abini che etadwa minim sema dwade aka kira me na kwa bia so Onyame adi nkune mami amen aduro bia no obi kotu abagana abaya sorry abegina amen ugina sesa obe top fom amen udi be fini patrin Jesus for Onyame din Onyame Tumi ni ho adanse eno ni Awurade hwehwe isi for Onyame din ya sorry no Onyame Tumi ni ho adanse eno ni di Awurade hwehwe Awurade shall be. Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share, drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video. Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.